Hayi. ULily has lost it all, bafethu. ULily is mentally disturbed, and I think iyona nto uMondla deyisho all along. But ke before singena kwi-video namhlanje mbukeli, bengicela laphana ke usubscribe uphinde uclick notification bell kuyo ke i-channel yethu ke iSingnews ukuze uzohlezi u-updated ke ngeindaba ke ethintana ke noZalo. Well, simbonile bafethu uLily ke izolo ke egijimisa laphana ke uNyawo efuna ukubulala uMondli, idrama eningi yenzakalile, uNjeza ukuya esibhedlela, kanti ke konke lokho sikushilo during last weekend sik-update ukuthi no bafethu relaxani, uNjeza angeke ashone. But ke into engayisho ke uNjeza uzoya esibhedlela laphana ke uzoqinisekisa laphana kuNonka ukuthi ke ufika ephephile laphana ke uNjeza ke esibhedlela, esibona laphana ukuthi ke bese ngathi ke uphelelwa umoya ngenkathi laphana ke Nonka emusa ke esibhedlela. Kanti laphana ke uLily ke usazoqhubeka athongathe ke laphana ke uNyawo khona laphana ke ehlathini noma ke ngithi emobeni, ezisibonile ke izolo ukuthi ke uNyawo ke ubalekile, and kusale kancane ukuthi ke bemdubule laphana ke uNyawo kube akabalekanga because uLily ke ebefuna ukuqeda nya ngaye laphana ke uNyawo, ngathi uthi akamfuni nje sidalo nje uNyawo eduze kwakhe. Hopefully ke izinto ezosheshe ijike, but engakusho nje ukuthi njengamanje ke izinto phakathi ke kaLily ke nalaphana ke uMondli angeke sophinde zefane, kanti kuzokubona ke konke ke lokhu hamba laphana ke noma liqhubeka laphana ke uZalo during the week. Kanti lapha ke uSholiphi ke zimshubele ezubonile ke izolo ke ubabusizwe ke obekwe uyena laphana ke uNkunzi ke izolo laphana ke esihlalweni ke soba undaba ezitha khona laphana ke edlende ke esho ukuthi cha lo angimufuni, ezike sike samola laphana ke uSholiphi ke ekoleka imali eqamba manga ngithi lo mali leyo ke uzoyisebenzisa ke ukuthi akhokhele abameli ke baNkunzi noma ke lawo ma contributions noma donations adenziwa abantu ke azoba ingxenye yemali ke ekhishwa ukuthi kukhokhelwe abameli ke baNkunzi ke ukuthi aphume ke ejele. Yena uSholiphi ubese ke eshawa ke uSathane moshaya into yakho ukuthi lo mali leyo ke ayidlele, kanti kubabekazi ke uzoqhubeka asense lapho ukuthi hayibo khona ukushaya amanzi ke ngoMbatha, esibonile last week ukuthi ke uMbatha ke ngazi ukuthi ke uthathekile ke ngenkathi ke ebona laphana ke uLadlamini ke kodwa maqhubeka laphana ke uZalo ke izinto ke iqhubeka eze-escalate ke laphana ke khona laphana ke emobeni ezilaphana ke uLily ke efuna ke ukubulala laphana ke uNyawo kanye laphana noMondli ke. Bake okukhulu kakhulu ke ukuthi ke uNkazimulo ke uyithola ke jikelwa igame ezilaphana ke uGeja ke striker back ke eyiphinselela kuwe laphana ke uNkazimulo, ngengakahle laphana uNkazimulo ke emthreatenisha ukuthi uzomxosha ke lapha ekhaya kubo ke. And ke into ezokwenzeka bafethu laphana ke uNkunzi uzovakashela uBabusizwe egame lapha ejele, lapho uBabusizwe ke azodlala khona ke noNkunzi ke igame ye-chess, lapha ke uNkunzi azofike adliwe khona ke ebese kuyaphoqa ukuthi ke uNkunzi kumele ke a-honorishe ke i-deal abeyenze ke noBabusizwe ke, lapho ke uBabusizwe ke uyobe esethatha laphana ke ubukhosi ke basedlente ke. Kanti ke kuningi idrama esazokwenzeka bafethu nje kusashubile bafethu. Ngicela nizosho ukuthi niyibuka le channel because ngizolokhu ni-update ngezinto ezizokwenzeka. Ninga stress bafethu, uNjeza akayindawo kanti uNkunzi sazoqhubeka nje abhadle ejele, engakusho nje ukuthi izinto zisazojika laphana ke edlende.